срочно оңдосок болбойт. Эртең бияктан коноктор чыгып, Өзбекстандан чыгып ошко кирсе. Бул жерде порядок наведен. Түшүндүм менчи. Çalsаң улан, токойдо жүргөн кошу улан дебей. Ал, тек алып кой. Көтөр ал. Так, бизчи. Нар жака коюп кой, дөңгөлөк жака кой. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Бража. Кандай жакшы ба? Жакшы. Командир барбы? Жекелек бе? Жок, келбек. Жүрүңүз анда. Keço кетти. Азыр келди. Keço айтты билем, бу жерде порядок наводить эткиле депчи. Дали ошо ойдон турат. 15 күн болду, эч нерсе жасалган жок. Караң, олар бардак мынаке. Кара. Кетиякты входту бардак болуп турат, жүрүңүз. Мода айткам, брусчаткаларды басып татнага кылып оңдоп, могу жерге жанагындай горшокторду койгула дедим, ал да жасалган жок. Мойлерге арча тиңиз дедиле, ал да жасалган жок, жүрүңүз. Мына караң, мына бардак, эшиңер ачык, не крашенный. Мына караң бардакты. Мына срочно алдыңыз бүгүнчө. Тек командирге айтыңыз, алдырып туруп мына бир эметип, мына заборду бир необычный оңдоп ремонт кылып койгулачы, жана керамогранитпен, макулбу? Мо сокол жагыны кара кылгыла. Моян кара кылдып, үстүн бежевый кылып койгула. Мо мусорду алгыла, макулбу? Ал туруп мына жакшынакай кылып арчалардан тигип койгула. Мен коноктор кире турган жерде. Макулбу? Ошону карап коюңуз, командирге айтып коюңуз. Жарайт, жакшы, а? Могу жерди катуураак карашыбыз керек. Быйылчы кире бериш, гүлдөрдү эгип, арчаларды эгип, необычный болуш керек могу жерлерчи. Өзбекстандан кире бериш жакта. Так, могу контейнерди алдырып койгула. Мына контейнерди алдырып алынсын. Ассаламу алейкум. Так, мына кара. Мо жакшынакай оңдосун мына жердичи. Бүгүн предписание бергиле, сону оңдосун. Бирок кара досум, тууганым. Иш кылып атат, бул иш кылып атат. Сиз немесиз, навайсызда, хозяин бөлөк, а? Жок, аке мен бүткүлүймө, кетем азыр. Ошо көрдүңүз, могу жерде татнага оңдоп, необычный кылып оңдосун. Мына моундагы зданияны. Мына козерог алынсын, моуну вообще сону шикарный кылып бүтпегиле, макулбу? Өзбекстандан туугандар келип караганда тим эле жаркырап туруш керек, макулбу? Коем айт. Кара, могу жерде необычный болуп оңдосун. Мына керамогранит, аликабон, сону кылып освещенияларды берсин, макулбу? Могу эмне снос деп жазып койгон, алыш керек беле? Жакын иштегенбиз да. Алдар келип, малдар келип карап. Все, мону алгыла. Түшүндүңбү? Мону алып, тетигини дизайн код иштеп бериңиз. Освещение берсин. Жарыктандыруу. Так, кана биз наборонабыз. Кана. Мына. Тетигинди алдыр, срочно алдыр. Бул жакта бардак экен, бул жакты Калматович, бат-баттан шыпырып туруш керек. Бат-баттан суу себип туруш керек. Карам onu, освещение начар, бак жок, гүл жок, везде пусто, карачы мынаки. Бир жерде бир бак жок, же бир гүл жок. Так, моолардагы сыртын оңдойлук. Балдар,
Единый git bağız. Ооба, идини бит. Zaten Ооба. кеткендерден. Мону алдыргыла. Байшуч бүгүн алдыргыла молар. Түшүндүңүзбү? Алдырып карама, машинаны коюп тур. Мояда идини бит кылгыла, жасагыла. Моучу кичи маркетчи. Кеткен бұлар. Кіші маркетте тиги стадной группаларын ешкілеріне жасалған. Все, болду. Мону алып, өзү здание сонун болтуруп, наоборот вид портит. Карачы. Мына контейнерди алдырыш керек. Тегет эмне болгон? Үй ал? Все, срочно үйдү алып, мо забор татагалы оңдосун. Неме, Байшевич, түшүндүңүз, а? Азамат Каныбекович мону. Ооба. Алдырып, татнагай кылып забор. Бийик кылып, сону либо эме менен пескоблок менен, либо еврозабор. Так, поем кана. Кара мынакей. Толтура мына машина. Я. Кара мону, уят эле мына, карачы. Монары единый эме болсун. Макулбу? Мону алып салгыла моларын, кара. Ооба, мо темирлерин алып койгон. Мойканы жакшынан кайла экен, а? Мо темирлерин алгыла, мо темирлерин алып, мону дагы жакшыраак вид берсе болот. Макулбу? Жакшыраак вид берсе мону. Моға жесін. Я. Моға линияч. Ай. Ошоға чейинде көрүнгөн. Все, болду, алгыла. Мону да алып коюш керек экен. Мап, кана биздин мап. Мону кара, уят эле, Өзбекстандан коноктор келсе мону карасаң, азыр моголунат бүт мусор көрүнөт. Кара сасып кеттир. Так, кандай кылабыз могу жерде? Мап кана. Я. Сақтануға жетіспей сақтанып. Я. Сақтануға жетіспей жылызға. Бұл срочно бүгін бүтіргілі. Қара, ма мусорды алып тазалағыла. Бұл как раз мынакей бақты келі, ма контейнер мұны еметіп. Алматович, сізге тапшырма. Бүгін мен бүтірөстағы, мен бүтсін, полнысын мусор алынсындағы засыпқа қылып бір қатар арча кеп салғыла. Түшініңіз бі? Нарча келген тапшырып. Ауа. Шикарный, қымбат арча негілге, қымбат арча. Түшініңіз бі? Мойын есін тапқылада батырақ бүтірсін. Шағырын қарап тұрып айтады, мұна қара мұна машинелерді. Қана жаңағы оборона. Албайсыз ба? Алдырасыз. Қачан? Бұл алдырасыз. Так, моларча. Кажыры қасымла емет. Моны алғыла. Моны лестницасыча. Моны шығып кетті. Мына нарқы еместен створынан емесім, яқты алып қойғыла. Қара, татуар кішеніп салып тұр. Мақыл бұл? Жылдырғыла. Моны предписание бер. Байшевич, түшініңіз да? Бүлтір арасынан өткен үшін мына жерге арша береккен Моны жаққа жылдардырғанмын, жылдырып, едіне бет қылып, соның қылып, оңдап қойыш керек деп алда ұят бұл жақтанша. Мына қонақтарына қара, 100 метрден кейін олар жылыш керек пе? Тетекті екен да? Все, болды. Бұл жаққа особый контроль қылышуыз керек. Қаламатович, Байшевич, особый контроль. Мояқтан қонақтар келгенде көріп алып, айтыш керек та, молодцы ребята деш керек, молодцы. Мо, қайғына чайын, жазып бергенсіз бе? Я. Сорменен келіп көрсетіп береміз. Жазып беріңіз, жазып бүгін бүтіріңіз, бүгін бүт. Мына, вот. Уят эле. Так, моғым не олған здания? Так, моғым бүгін заборын алыш керек, срочно. Алдырдамыз. Заборын срочно алдыр бүгін. Заборын алдыр, тағы нар жақтан, нарқысы ортан тоссын. Мына құмдарды алдыр. Қатурақ іште бе, қач. Жақын елеге 500 метрден кейін қарач.
Ha. Ол жерлер полностью. Ha. Жоқ, мына қара. Ау, алсын полный. Қара, бұяқ кенен еле жатады. Қарашы, бардак. Қара, мой için, еме, байшөш, қарасаңыз içine. Ол шешілдіріп қойын бүгін. Татнағы бұл бұл азырчы жақын ортада бүтпөйді, бір 3 ай. О, монычы, так, тегенің сторына чейін бияқы бір леса қойып тұрған іште тұрған қылдырып полны жылда тап-таза, мұна түнекелерді соның қылып тұру емет. О, мұна түнекені че? Қарашы. Түнекесінде алдырып қойсам ше? Жоқ, түнекені алдыртасың. Сторға чейін açıqlayalım. Çıkışlık böyle қалып тұр, ол yok. Қарап көр, анда сыртын батырақ баштасың. Алдырып сал, полны, құм, полны алдырып, ат чөчін өтесің. Мақыл о? Қарама. Бұл не олған заң, әме? Я. Баяғы күн айтып тұрды ғой. Жаңағы біздің әме ме? Бүкен бұдан өтті. Ауа. Ашал жер. Сонны жер екен бұл жер. Так, стоянканы бұл бізге өтті уже? Өтті, арестен шығарады. Арестен шығарады. Все болды. Мен бүгін әме начальник управления сөйлесем дағы батырақ алып, мына уже аренданы ала береш керек болды. 8 гектар. 8 гектар. 4 гектар, 3 гектарын мебелеріне жылып алғыла. Ауа. Так, андачы, мол жерде срочно директор назначать етіп, уже ішті башташ керек екен. Так, Адилет. Рукав. Қара, ақшаны барды осы жерде екен, қара. Мұнда не olған контейнер? 8'den boyunca жер бізге өтіш керек еді. Жоқ, болды, мені кеше сөйлештім мен. Бүгін барып метребіз. Берет, мэрияға өткізіп береміз деген. Мэрияға өткізіп береміз деген. Так, бұл жерде че? Адилет. Сен тезірағы осы жерге бүгін емеге барып сөйлешелі дағы, естетіп тұрғын әлі. Начальник управления барып сөйлешелі, бұл жерде өткөріп берем деген. Батырақ өткөріп алып, директор назначить етті, уже ішті башташ керек екен да, прям срочно. Прям срочно. Моған қарамнан фасадын оңдош керек, моғын фасадын оңдош керек. До конца. Единый код болуш керек, единый. Моға өзүчү балдар. Моғалар бардығы, қара. Моғалар бардығы муниципалитет екен, а? Нарқыға қарайшы. Нарқыға мен дақпен күйіп тұрады. Түшінді, мұшыларды че? Ошону нарқы бұрыштан баштап, до конца алса болды екен, қара. Это вообще необычный бақыл салса, аллеяға қойшы болады екен, қарашы. Кіре бересі, освещение қойып, я. Аренда алдырғанбыз. Арендаға береді. Өтсі бюджетке арендаға. Болды, мен бұны срочно займыз, қара, мына бардақ, қарашы. Былтыр қаршаларшылар. Былтыр 2 кеміз қаршалар. Өтті бардақ. Мұны алыш керек балдар. Мұны бардығын алып тұрып, зелен зона қылып қош керек, на жақтан тосыш керек. Зачем приграничная зона да, эметип? Қара. Таяқтан баштап, забор қылып тұрылы, қара. Мұны до конца барын алып, мұна қарашы. Екі бет освещение беріп, өздерінше аллея қылып қойса болады. Қара, кіреберіс жақ, қошналар жақ. Молар қара, дешевый, қара мұна. 50 сомды қарча. 50 сом тұратты. Қара бардақ. Стоянкадан ар жағыншы. Парапетінен бері оқшош бар, единый красить қойып жазып шыққанбыз. Дизайн көзді бірінші жақтан бастаған. Вообще башқаша болды. Адам бұл жерде қоғылы түліп тұрсын, оның ар жағында запрет қойдырып. Қарам оны. Ар жағын пеші соңа қоғамыз. Бұл
Бұл да стоянка ба? Стоянка. Так, стоянка осочу. Моларын оңдосын, қара. Так, моларын оңдосын. Мол жергечи соның қылып тұрып, раздвижный ворота қойсын мол жерге. Мына, көрдің мына лужаны? Мол жерді оңдоп, мына қарап, мына раздвижный воротасы болған екен. Только дешевый ворота. Бұған емет келе. Байшевич. Мойердечи шикарный қылып, биік қылып, соның қылып врата қылсын, раздвижной. Бойып соның қылып, мақұл ба? Тетеғына чейін, границаға чейін оңдосын. Мына сырттарындағы айты облик беріп іштесін мына. Мына қара, мұрдағы еле дешевый еле союз мезгіліндегі еме да. Үстіне козерок, үстіне мында соның қылып парапетін жапсын. Жауып, оны бір необычный қылып. Бұл 8,5 шық. Ha, 8,5. bizdeki mi? Все болды, düşündüm. Болды, bunu men düşündüm. Екіге бөлінген ортадан шық. Все düşündüm. Жаңағы емек лауыз деген жер үстіде тұрбай, ба? Стоянка. Düşündüm мен. Алып тұр, жеңір оңдайыз. Düşündüm мен. Келбет, тұрсыр. Зажлай. Қандай, жақсы па? Зажлай. Қандай жігіттер жақсы ба? Сіздер кім, пограничник па? Я. Қандай жақсы өтін шелеп жігіттер? Іштер жақсы ба? Вообще бардақ қол бұл жақ. Ұятылы, вообще. Срочно оңды осық бол бұйт. Ертең бұяқтан қонақтар шығып, Өзбекстаннан шығып, Ошқа кірсе. Хорошо, істей берелі. Так, мұйыр бөлімен жасапсыңар, ә? Аршалада бұл түрдегі. Бірақ мұны арчаларын барын алғыла. Арчаларды алып, голубой ел еккеле, түсіндің бі? Так. Молад башқа жақ еккеледағы, мұны қымбат балу не келі, мақұл ба? Ава. Бұл бар дешевыйда, мұны 100 сом тұрады. Мұны үстіне дағы бір че балдар, мұны частниктер де бардыға. Так, ошоны қара, мынау үстіне бір 3-5 керек та. Қара, мынау үстіне таяқтан баштап мына жерге бір жағына Қырғызстан деп жазып, қош келдіңіздер Қырғызстанға деп жазып, ояғыны жазып тұрып, Ош шаарына, Ордолы Ош шаарына қош келдіңіздер деп жазыш керек та. Жерде жеңшірмаш 4 өлі субъект бар. 4 мом бар, 4 легішінеке. Анын өткенде сүйлескенбіз, сол парапеттер арғандай болчу. Бүйтіп лет қылып айтқандай болды. Все чақырғыла сөйлешелі бүгін, әме. Бай, танытпысыз? Чақырғыла. Қарамын ұжы арчылар құрғап қалыптыр, мұнаке. Молар бол бойт бардыңшы. Анда бұл мечекеменші екенді бұл, тұрау? 4 өлі. 4 кішіні күйі. Анда самый богатый кішілер іштейді екен деп яқты. Өздеріне айтабыз. Құлтыр айтылған бір. Срочно на особый контроль. Так, мұны қара. Мұна қара, дешевый арча мұнаке. 300 сом тұрады. Өздері еккен шын ач. Жоқ, бұлар барын алсын. Барын алып тұрып, қымбат балу голубой елден егіш керек. Допустим, қара. Мұна екі жерге, мұна голубой ел, ана можаға жанағындай пальма сияқты бар. Пальма сияқты үші. Не деп қоятылы? Абай. Пальма деп қойы. Мұнда емесімене жанағындай. Ошондан, екі голубой ел через қылып егіш керек. Мақұл ба? Можжевельник пе? Абай. Можжевельник пе мау? Туя бұл, да? Голубой ел егіш керек. Машина, высокий. Мұнда кішінекей негіп қойып олсын, айтышуыз керек. 1,5-2 метрлік нексін. Мұнда үстіне метішуыз керек. Кече алышты. Я. Туалет жоқта, туалет проблема. Давай туалет құрайлы. Я уже погран зона, а? Бияқша. Мияқыр нешін оңдолбай қалған? Тротуар бақмақ, объезжай еткенбіз. Я. Объезжай етілген, объект не естечі. Бияқ іштебей тұрады екен, көрдің бі? Бұл жағы іштебей тұрады екен. Жаңағы 8 гектарын емесі де, бет жағы да? Жоқ, оған кірмейді. Таға кірмейді. Бұл частниктер бі? Жоқ, осақ
Сегиздектик өткөрүп беришти деле жок. Жөл аресте сымай тетип койсо эле. Түшүндүм мен, түшүндүм. Так. Так, мояк бизде эме го дейм, а? Мо 8 гектардын границасы экен, а? Жок, ишкер жак границасы. Я. Ишкер эле аралыкта. Бизде объект турчу. Объект снос демонтаж болгон бар. Анда мону срочно оңдо дебейликпи? Эмне бул иштебей турат? Же эмеде бул эме да, жанагы? А? Адам кирбеген үчүн жабып туруп. Нар жагы ходовой болгон. Моголарды до конца эгиш керек андачы, эме. Так, ушул жерге кимди койсом экен, а? Так, кто на контроль возьмет здесь? Мап калай. А, Мап калай. маптар рычаг жок да. Так. Байшуш, өзүңүз контроль кыласыз. А? Жарайт. Өзүңүз контроль. Бул кишинин азыр убакыт менен убактысы болбойт. Азырчы 100 000 түп эмек ишиңиз керек туурабы? Муну түшүндүңүз, а? Муну до конца брусчатка до конца келсин, фасадтары оңдолсун, мына арча до конца келсин. Экпем десе биз өз эгебиз. Түшүндүңүзбү? Өз сүйлөшкүлө акырын. Так, бул жерде туалети каягында? Ушул жергечи мындай жакыныраак жерге общественный мощный кылып, платный кылып туалет кылыш керек да. Бул жака система чыкты да ошонан. Я, Российсканын жыты келип атат. ошону айтам да, туалетти жакана көрөлүчү. Бул жерде порядок наведен. Түшүндүм менчи. Бир вообще золотое дно экен да бул жерчи. Золотое дно экен бул жерчи. Сасып кетип турган туалет. Кандайсыз? Жакшысызбы? Сиздин бул жеке менчикпи туалет, же арендабы? А? Өкмөттүкү да. Сасып кетип турган. Ушундай жыпылар кендер. Өзүндө курш. Өзүндө курш. Так, бүгүн. Так, жигиттер, бул жерчи золотое дно экен да бул жерчи. Нахар. Ой, бардак. Ужасно. Хорошо, мана. Ай, полный антисанитария экен да. О, жана обменкалар да? Ага. Бул же золотое дно экен, ребята. Алтын чыга турган жерди карабай келиппиз да. Бюджетчи ушул эле толтуруп коет, бюджеттичи. Ушул жер эле толтуруп коет. Алтын чыга турган жерди карабайт экенбиз да балдар, а? Бул жерде кафе, столовой ва сертификат казабыз. Мындан жакта жок. Айда чытырга казып колдонушат. Элер казып Түшүндүм мен, жигиттер. Байшевич, ал не иши бардак? Значит, срочно бул бизге өткөрүп берген мэрияга, а? Только арестен снимать керек болду, а? Все болду, түшүндүм мен, жүргүлө. Баскала. Айтылган тапшырмаларды түшүндүңөр да?
Мына арчаларды срочно голубой элегиш керек. Через айдын через два жанагындай эмегиш керек. Хабай. Пальме кешүүбүз керек. Үстүнү дизайн эме кылып жазыш керек. Освещать этип турабы? Жарыктандырып, мыягына жарыктандырып керек. Мынанын ичине срочно бүгүн мен өзүм займуюсь. Ичин эметип порядок кылып туалетин, могу жердеги благоустройствону караш керек экен. Ичин. Туалет вообще ужасный экен. Мына гостиница туалет дейт. О, бардак, карачы. Бул тиги эмпанын жери да турабы? Жеке менчикпи? Жекеменчик. Aldı municipalist. Жанагы обменщиктерди ушул жакка көчүрсө болот экен да. Я. Навай көчөктү чыгарабыз дегенде. Ассаламу алейкум. Ажекелер кандайсыңар? Мону алып кой. Рекламаны алып коюң, ажеке. Мына баклажканы алып кой. Муну эмне кылып иштетсе болот бу жерде? Сүйлөшүп иштетиш керек экен да, туурабы? Могу воротасын жаап кой деш керек, либо Стоянка кылыш керек. Стоянка кылыш керек. Стоянка кылыш керек. Жаап кой эшигин. Могу жерде жеке менчикпи? Я. Маршруткалар бияка киргизген да. Киргизип, гонго жасап бергенбиз. Салам алейкум. KFC'ден футболна кылып, KFC дегендерди филиалдарын киргизипчи. Бул жер кимдики? Жер Жеке менчикти. жекеменчик. Municipalist bu. Municipalist o. Биздин жерби? Prokuratura anıqtap biz şu yerdə otururuz. Бизге өткөнбү? Да. Ооба да. О. Бөлүп бар алган бар. Ошону айыл чарба багытында жер болгон экен бул. Аны прокуратура баягы Түркөз патериясына эсептеп, бизге да ток маалымат алып саташка берип. Мага алып келгилечи бул документтерди көрөлү. Бул жерде оңдош керек экен да балдар. Эгер биздин жер болсо, ол жакшынакай кылып заборун оңдоп, арчаларды тигип, освещениени коюп, арт жагын бирдеме иштетишибиз керек экен да. Мына обменщиктерди алып келсек болот. Обменщик место издеп жүрөт го чуркашып. Мына эмне болгон эме? Частный территория. Я. Частный. ЖС. Үйлөрдүн жери. Оңдотуш керек экен, көрдүңөрбү мына сырттарын? Так, сырттарын оңдотуш керек, мончу. Сырттарын оңдотуп, могу жерде эмесин караш керек, освещениени караш керек, озеленениени караш керек экен. Так, мап жок бизде, Мап айткан мен бесполезно кылбайт да буларчы. Так. Я. Маршрут бул жака эмес. Ооба. Так, мы кантип оңдойбуз? Буларга айтып көрөбүз, болбосо анда өзүбүз кылышыбыз керек. Ооба, буларга айткыла оңдосун, болбосо өзүбүз кылалы. Макулбу? Сиз эчте жазбай атасыз го? Жазып атат. Кана? Ким жазып атат? Замир ака. Мына жазып. Видео жазып. Блокнот видео. Мондай оңдогула фасадын. Кара, же бак жок, же бир гүл жок, кара пустой да, куп-куру, кара бир караган киши жок да. Кара, пустой, кара. Мына Өзбекстандан кирдиң, Өзбекстандан чыктың, Кыргызстанга кирдиң, мына акыбал.
же bir tüp bağ yok, je bir gül yok, je bir eme yok. Qara hiç teme yok, pustoy da qara. Ta. Qanday qilsak bo'ladi bu yerda? Qara, bu yerda büt qiyib bitibdir. Je bağ yok, je gül yok. Ta, keme. Azamat Qanbek, siz teyaktan başlap o'sha yerga polni bir dizayn kod qilingizcha. Жарайт. Zaborlarni o'ngdab, gullarni tegib, bachalarni tegib, baqlarni tegib, o zelenkasidan beri qara mana. Qara. Mana qarachi. Bal ne işi bardak buna? Жарайт, bir palас açalım 2 metre. Ha. 2 metre açalım зеленка. Ava. Ava. Жасап берселе мо элдерин милдеттендирет. Ava. Так, bu жасап бересиз be. Так. Kaçan alıp beresiz mağa? Проект боюнча алып кирем. Бүгүн эртең алып кирем. Так, Адилет, на контроль возьми, пожалуйста. Сен алчик, на контроль возьми. А то очень много работ, ребятам. Именно ушу граница маселе сен алчы. Проекти Азамат Qanbek'ten alıp проекти үмөтеле баштайлык. Бул жерге особый контроль болсак болбойт, балдар. Уят, мыжык, канча коноктор кирет, канча коноктор чыгат Кыргызстанга. И наркы бетиндагы Адилет. Наркы бетиндагы сен мага эстетип койгон эле жана эмен менен, начальник управление сүйлөшөлүк да батыраак өткөрүлүп тагында порядок алып ага жер боюнча макулбу? Валютчиктер нарсача көчүрсө болобу, бузбай. Билиш керек. Көрөбүз азырча ошону ойлонуп. Шикардык оңдоп. Шикарный кылып оңдоп. Мына нар жакта стоянка турат, стоянка алып киргиле. Стол. Я. Стол. Стого деле окшобойт буларчы. Стоянка алсын. Алгыла. Кандай жанагы оборона? Бул жерде тапчы. Эме, Адилет. Тоже на контроль возьми. Түшүндүңбү, ушу көчөнүн баш жетексен өзүң аласың. Оны жаптырып койгула, кереги жок. Зачем такая автомойка? Автомойкабы? Жаптырып койгула, уят эмеспи? Же осы жакшынакай кылып кылсын? Вообще приграничный зонаға автомойка болобу? Негизинен туура. Кирип келатканда машинасы жууп тагылып анан. Анда оңдосуң. Стоянкасы жок экен. Андай. Стоянкасы машина жууп чыгып. Негизинен Жок, оңдосуң дейм. Эми дизайн код кылып бергиле анда. Рукав, сенчи в особый контроль возьми. Мен иштегенин түшүндүңбү? Архитектор менен иштеп, мап менен иштеп, оларды алдыр кара. Алды бияка койдурбагыла машинаны, түшүндүңбү? Койдурбагыла, бе уят эмес, кандай бул? Срочно нар жакта стоянка турат, нар жакта стоянка койсо койбойсуң бияка. Макулбу? Эконом блок кана бизде, кара. Эме, Каримович. Кане Каримович? Мына кара. Оны алдырыңыз. Кара мына. Бардак мына кара. Моган кара, моларды кара. Ичке киргиз, түшүндүңүзбү? Кара бардак. Мына кара. Алдыргыла моган бардын. Карачы моган. Так, бүгін келіп порядок қылып кетіңіз, түшүндүңүзбү? Қолын келіп ал. Моган кара, пока моларды эметкиле. Эконом блок. Qanbek Karimович. Qanbek Karimович. Моларды пока жакшынакай оңдоо боюнча келип жаап койгула. Эме менен ким чоң келесизби? Ses менен. Ses менен чоң келгиле дагы караң мына. Могу кара, полный антисанитария кара. Ким окат жетип жерде? Карачы. Порядок наводить этсин, алдарын оңдосун, моларын алсын. Эди бир жакшынакай оңдобойбу? Түшүндүңөрбү? Оңдоп туруп, андан кийин ачтыргыла. Башка айла жок. Мына кара, озеленение жок. Мына кондиционер ичкерине койсун, карана бардакты. Так, Азамат Qanbekович. Азамат. Мон көрдүңүзбү витти? көрдүм. Нарында да жок да мындай. Я. Ооба. Кара оңдогула.
çıkıp ketken emes mi emek ya? Bak şef. Ha? Bak. Biz şapkasını kıldırgamız. Apsatarız malumat verir sizge. He, davay. Hayır. Da anda Kirgizgile dağı idini bit kıl oңдойлу karamla. Karacı bir tüp bak yok eme. Alamatoviç. Kara bir tüp arça je bir gül yok kara. Selendik bir sıra Ha va. Tak, mojaqlarda bir sıra qarab qo'yinglar. Gördüңүздөр Mına второстепенный көчелерде bir sıra qarab qo'yinglar mına. Qara. Mına moğon qara mına. Arkasında uşunca jeri var eкен, qaraçı mına. Nagраждениелерди qaragılar. Başıç. Düşündünüz da? Mına qarang, arkasında uşuncha jeri turadi, ko'chaga эле qachadi da bular, ko'chaga эле. Mınaki qara, barıdı ko'chaga chiqib ketishgan. Mına qara. Ограждениеди алгыла бүгүн. Полностью алып тазалагыла эки жолду метр. Qara, тротуар жок, ноль мынакей. Тейти до конца тетаганча. Qara, мынага чөп жыйып коюптур. Конца, нак көчөнү молот бүт алынсын, макулбу? Карайбыз. Мол жагында карагыла, көрдүңбү? Тетагында карагыла, полностью карап. Саламу алейкум. Qara, moda chiqib ketdi, ko'rdingmi? Ha. Chiqqan. Yo'q. Qara, tetingga turadi. Liniya застройки. Pog'ratdan o'ngda o'tish kerak buni, qara. Aldırsam. Ha. Qara, buni o'ngda o'tish kerak buni. Qara. Mo'jaqsına qo'yib, barata qo'ysin. Buni aldırgıla. Qara. Qarashinglar, вообще беспорядок, бардак. Олар полный алдыргыла. Эмне үчүн бул коюп алган бу жака? Оборона. Я, эмне үчүн бу жака коюп алган? Оларды вообще жылсын бу жактан, койбосун бу жакачы. Алыңыз номерин. Моез эме экен. Вулканизация экен. Болбойт бу жака вулканизация. Накы ичине кирсин. Как раз эмпанын ичине кирип вулканизация кылып коюш. Сүйлөшөлү. Мынакей. Нар жакта биздин жер турат. Бегире ошол жерде вулканизация алгылама. Полный эчтеме калбасын. Түшүңөрбү? Мо бир да дөңгөлөк калбасын. Полностью убрать туда. Жана биздин жердин ичине киргизгиле. Татнагыл оңдоп, ошол жерде вулканизация кылсын, дөңгөлөк кылсын, запчас кылсын. Мойка кылсын. Мону алып койгула мону. Ал, тек алып кой. Көтөр ал. Так, бизчи. Нар жака коюп кой, дөңгөлөк жака кой. Так, Адилет. Түшүндүң, а? Всё, полностью. Значит, биз жанагы Дастан. Жанагы жерин документин алып киресиң мага. Жарайт. Ошол жерге могу вулканизацияны, так, бир, экинчи, автомойканы ичине алып кириш керек. Көчөгө койбогула вулканизацияны, уят мээде. Кара, биякта кошулар турса Өзбекстан. Ошо жана биздин жердин ичине жакшынакыл туалет, вулканизация, автомойка, базарчык полный ичине алып кириш керек. Көчөдө эч нерсе турбасын. Түшүндүңөрбү? Я, бул дагы автомойка экен, вулканизация экен, алдыргыламын, кереги жок, бардагын. Кара. Lan pol aldık da. Ооба. Kandan ne cıldık aldı? Алсын. Вообще автомойка болбосун биякта. Молардын алдыргыла. Сонун кылып магазин кылсын бул жерге. Но маселе жок. Жасасын магазин. Я. Мына моларды оңдосун, кара. Arendaсын отургузайлы төлөйт. Tölöt turuş gerek azı kaçıp duruyor etken. Все, эме сууларын үзүп кеткиле, буну айт тапшырманы бер балдарга. Суу свет үзүп кетсин. Анан кийин сүйлөшөбүз бардымчы. Бирок муну карашыбыз керек да. Ушу автомойкаларды мына жагы ичке киргизбейликпи? Бияка сонун кылып магазин курсун, же болбосо бир двухэтажный кылып бир офис курсун.
обменка курсы мына кара, как раз приграть сюда обменка керек. Курсы мына екі этаж, мояк обменка курсы, мояк обменка курсы, айткыла, магазин курсы. Давайте олар барын жабылсын, уяты. Либо автомойка жанан içine киргиш керек. Так, Адилет. Sen каждый день вечером после работы сюда будешь ездить. Düşündün mü? Так, балдармен байшасын неме, кем? Оборона. Көрдіңіз маны? Күнде жұмыштан кейін бізге основной напылып отырған ұшы көше, қайсы көше бұл? Достук. Достук и Қасымбеков, екі көшенің қатырақ қарайсыңар. Мақұл, мына автомойканы жапқыла. Оны алдырыңыз мына машинаны, көрдіңіз бе? Мына қарач. Қандай соның жазың? Ондай болса дело другое, қара. Ничего не скажешь. Белый завис только че. Только молларын алсын, қара. Мына. О, тандырын алсын маяқтан че. Арт жағына қойсын. Қара ұят мына. Бесін сатымен алдырып қойып. Оны алдырып қойылды. Мына жағы арқасынан қылсын. Же осы ішінен қылсын. Ауа. Ауа. Мына қара. Оны қара вообще ұят. Алдырғыла оны. Түсіндің бі? Оны. Жарайчы. Полны алдырғыла. Мо шығып кеткен тұр бай, я. Мо шығып кетіп тұр да. Мына козерогын, Мына козерогын алдырғыла. Дуалдан да шығып. Дуалдан бері. Ова. Фасадына тибегілі, мына козерогын алдырғыла. Мақұл ба? Башуч. Козерогын алдырғыла. Как раз. Алдырғамыз шығып кеткендер бойынша. Бұл не только козерог шығып, дағы кириші мүмкін. Жоқ. Бұзбайлы қойылады. Фасад тұры өрсін. Просто тур малмат беріп. Мойне тақта базар жауылғылар мұнда жапсын. Ава. Ол нажа көкінбей. Тұрау? Құрсын, магазин құрсын, адменка құрсын, столовый құрсын, ресторан құрсын, шығып тамақтан ашады. Түсініңдер бі? Мұнда қарағыла. Тротуар ош керек пе? Зелен зона ош керек пе? Алам ол жерде. Ой, не олғыны ме? Жаңы құрылыда тұрсын. Мо қазірогын алынат бар, Бір Дэвид. Мұнда қылып, берке сіз айтқан тақта базар шындағы бұрса болады да? Мұнда қылып. Нарқы тақта базар дұтпайсың. Шындағы құрып. Жоқ, базар болбойды бияқа. Базар болады, мұнда құрып. Ова, магазин құрсын, мәселе жоқ. Магазин құрсын. Моуча. Бұл алуда кече ескертіп кетті. Так, мо қашача. Бұнда алып. Вообще, көшеге шығып алып тұр. Я, астында бұл жады, қара мұны. Дейті қачайым. Ажағына осайлы. Şu akara akıl aldın isteyen kaç gerek bundan bir yakın koyuyorsun maşinesini. Обязательно bizim жерге alış gerek be. Meriyan yerin. Tak, мороженое al öyle koyulaça. Ha? O мороженое algıla, onu da alıp koyula. Tak. Biz ötkünü bir yakını çeyin baskanı mesbile başlıyor. Басқан mı? Ya. Yok, nakfiyetine git kalağımız. Ова, мон ал. Қарау, жоғы шығып алып тұрмын ағырып. Өздер алшат бүгін. Жазылып тұрсын осы, ба? Жазылып. Бұлар до конца кетеді. Все отлично. Үш еден баштап до конца кетеміз, Бағы? До конца кетеміз. Все. Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейдте ушмен аяктайлык, нар жака барганда кеч болуп калат, тем более погода суук өтүп калат. Так, могу жер Жарык Байшович, сизге сонымен қалмай сизге Азамат Қанбек, сизге Мұрбек Сүйінбай, сізге мұнау біздің көші, достық көші.
Bu самый биздин Ош шаарынын күзгүсү да. Ош шаарынын күзгүсү. Азыр мо эки бетти особый контроль алып туруп мощнейший кылып оңдошубуз керек, современный кылып оңдошубуз керек. Современный фасадтарын оңдоп, освещенияларын коюп, бактарды тигип, гүлдөрдү тигип, түшүндүңөрбү? Буякта кызыл саат чыгып кеткендин баарын жылдыргыла. Эки бетиндеги жылдыргыла. Так, тети автомойкаларын баарын алып мына жака киргизгиле. Мен өзүм бүгүн жана 8 гектар боюнча өзүм иштейм. Ал жерде арестелен снимать этсе болду да, туурабы? Ал мен өзүм иштейм. ГКМБ менен өзүм иштеп туруп, документтер тактайм, боло турган болсо өткөрүп алабыз. Сразу ошол жерге сонун кылып, современный кылып базар курушубуз керек, муниципальный. И туалет курушубуз керек биринчи. Азыр бизде основной туалет экен да, карачы. Коноктор кирип эле нарда кетти, кирсең ичи сасып атат. Ушактан көбүрөөк карашыбыз керек. Сиз лично контроль кыласыз. Так, оборона. Сиз, пожалуйста, күндө кечинде келип баарын көрүп кеттиңиз. Вообще машина турбасын, түшүндүңүзбү? Машина турбасын. Ушу эки бетине особый контроль. Бүгүн балдарды экиге бөлөсө, бир группа ушу жерге келсин, эки группа нар жака. Нариманга. Все, ошол жерде каттуураак карашыбыз керек. Все. Азыркы айтылган тапшырмалардын баарын жазып алдыңар да. К исполнению, ребята. Келип эле мындай эле өзүбүз реклама кылган жокпуз. Көбүрөөк эметишибиз керек, макулбу? Анан эмеге Азамат Кандыевич, мага качып турсаңыз, единственный мына биздечи ушул жерде бир мындай кош келдиңиздер деген бир необычный кылып оңдосо болбойбу? Предложение бар. Жазап чыгабы? Карагылачы. Ооба, мына кара. Мына карачы, ушуну бир мындай жүдөп турат да, кара мындай. Оштун символундай эле бир. Ооба, бир мына необычный кылып жасаш керек да, кара. Буяктан коноктор киргенде бир айтыш керек да, мынакей Ош шаары өзгөрүп атат, Кыргызстаныбыз өзгөрүп атат деген деп, өзбек туугандарыбыз айтыш керек да, бизгечи азамат депчи. Сону болот. Давайте ушуну сиз на особый контроль возьмите, несколько вариантов бериңиз мага, ушул жерди бүтүрөлү анда. Ушул жерде основной жумушту ушул жерде жасайлы. Ребята, еще раз, мынау көчөчү биздечи өтө биздин күзгүбүз да. Мону бүтүрбөсөк иш болбойт биздечи. Эң бизде даже Наримандан, Мамыровадан, тети Көкүмбийден, ал жактан өзүбүздүкүлөр, биздикилерчи. Өзүнүн жарандар, амаяктан коноктор кирет. Канча деген конок кирип, канча деген конок чыгат. Мо жаркылдап турса керек болсо күзгү коюп салыш керек. Күзгүлөрдү коюп, освещенияларды коюп, необычный болуш керек да, проспект болуп калыш керек. Түшүндүңүзбү? Мой эки бетине мояктан баштап чыгарам, жүдөп какап турбайбы? Ушул жер до конца керек болсо дополнительный дагы бир прожектор коюп коюш керек. Бияк каратыпчы. Тротуарды берип туруп, эмени освещение бияк каратып берип коюш керек да, мондай кылыпчы. Эки тарабын алып. Эки тарабын тең. Ледтерден берип, ооба. Лед экрандардан бериш керек. Түшүндүңөрбү? Ушу каттуураак иштегиле. Абдулла кана батанда. Амин. Siz baştan komanda менен шаарыбыздын дарбазасы ажайып келген коноктор, меймандар суктанган шаарыбыздын кооз бөлүгүнө айланган насип кылсын. Амин. Көрүп алып ынтымак бололот. Амин. Рахмат.